Pau giging siamo ya blade driving rat wada em lang wi halani ke meeting yo dinang dichat waya wan lu pikoi do Yusuf butanat wada em kata ke mensen yang pi yo em cakan ke meeting namta kene ka election campaign yang payu krison langstang boleh ni por ya chairman pelai kene ke meeting Maghrib Dakar boleh ya kini di hatchnong yang kene ke chnong bikin pesplain yang ke semesi boleh yang kini di chnong warok kamtam yang komiti chnong wada elat ki wa man kene ke meeting ha ke chnong yang ki boleh cibun kejing ya rap hina namta kene ke election campaign boleh le kamtam ya candidate wa embrom yang payu krison langstang kurtong yang ke akun ru Sumer constituency yang ke parti NPP boleh ya gini ke bahak wacong chadin yang charot yang wawan loro kene constituency ki hatchnong ki teman besan ki wawan nakalin kene constituency kamtam yepi ki pai ba wa maya yang ki manbei ki manpa ki samla wawan chakane ke meeting ko pun snew pi ngalam klam jrong re ta warau be sagawi ke meeting chasakhan ta ko pun snew pi katu karni ka sarkar yang ka parti NPP wada de ble ko hakane ke time Sumer ko wi to ka internal road yang ka jalapet ta wada de chna 0.5 kilometer kategori kawaarwan hi wada yo ke sanction kalangkin yang kamukhan wa hapo hitai ha wa kerwi hapo chum katso klor point sampole la kate to wada yo dau chna gi mesiap menui kategori wan hi SMC Pala Road kata surok naga BMJSY fund Sun Point kilometer ketel wada yoi mesti boleh sukreno gi ka semesi la kesen 0.5 kilometer ketel wada yoi ka jalapet mulai maintaining road ketel Sun Point kilometer ketel wada yoi ka ambulance artli wada yang hani ka Than Sumer kawi to ha mulai bri Sumer kawi wanhi wadau yo be kari de poi go tang puyi wai ga to wa em gani ga moral code of conduct dan ko ambulance dari AP naga fon yang ga DNF yang ga Than Sumer ga te ko ambulance em ye bu ben kam kini gi pai ba yang ko Sumer ki wa em kam gi chup ki sam chu em kam mulai gi chino gi tau te sagawi wanhi wada yoi to ka garbage disposal truck kate to ka kari no chendru kate la de ka ha ka ni ka chnong mantlu grammar siang wa ka semasi yo yu pungkhod ya ka ni ka chnong ka thau kamtam ha ka yaw semasi e porwa de yaw bi yo ki pungkhod kate la de ka yo sanctioni so wan no kate ka tro wai no ka hadin ka ni ka election the sub center go per ha gi chnong de em sotli gi chnong do wi ge jalapet bri Sumer kawi ge umkorpong kamulat ba runko kitelo de chna gi kate betit dang lahi ka 100% le 5% MP chnong wada de katelo de ble hiki dagani go wi wan hi ka construction yang ka LP school hapo mentreng la de yo iso bo solak tam de ka surok na menso cementriang kata dang lai go hapo proses kata daman go kenbat hadin ke election daw yu fika kata ka kamyong ki kata lai go lai biti go kata betit daga kriminal siang la da yo go wi committee hall wala de sanction la de ki de Committee hall yang kementrula dayo sanctioni kita wa pensiau pi wa daerah ke sarkar yang ke NPP yang ye wan ra ke roi ke parha ke ni ka Than Sumer
Syokmen himaran ma. Tengah syokmen hadu kate-kate. Wapi to start di jet yang ngakam te MLA yang pi nagani ka parti wa em sarkar. Taka jo i korle em kauntum job pi o makrison wa em ngani ka parti to ka jo ka sarkar ni. Nasio bha ko klam pi ka tu ni hai. Yo ba pi bon kini ki skim wa pher wa daya rap ka ka sarkar yang i. Hagani ka than sumer. Ka than sumer to ko wi ka constituency leni ka area kawasa din tam menchua kadang kwa cho bi man kwa cho bi mo yo cho dang kwa cho hawa kwa ikam te thabi perkhat bhai namta kene ka party NPP go em ha sarkar do em lang bi perchan bi tili telan tham tam de yo ba bi kene ka than sumer go sa din tam hawro constituency ka saipung go sumer to ka te bi go sa din tam dan kami perkhat namta kene ka party Olay bat ko olay tigo niti ban himan panjop pi o makrison lang stang yo itra lang inga bo churup chibor ko ongi pi ni porwa bon gini ki party wo wan pat sia to ki kam yang ki wala gi mo ki kam ki tin wo kalam gi bon sia to bhai ki ko sia to tar sia to Yung kwa usiyaw to ini, tangwa panay pi, kan ka party BPP le, iyo ko kalam kau ong bay ko karchani le iba, yung kala gani ga system yang ko sarkar jingkra MK, le ni kajat bindru, yung iti ni maya prai, kat kini ki pai ba wi ki jat bindru ni, arti ni mo maya prai, di pa i maya prai MK ni lang, le karchan lang prai. Prabu ini prathan sini sumer engkam tok kate tok ajat bendo untuk aku berkhani tu kelai la kan ajat bendo tayo ba ji ka party congress ka kelen onggo kaniga NPP lang lo BJP our UP ka central government to ka BJP into ong em lang ibiki ta kelai boro ki kam ki jam yang into kamte em lang em ki em kami ka proy ka par ha ka state yang i arut ki MLA yang ka party BJP tawa yu perlai kani ka sarkar to ka party NPP ni hamye sel tho bakala ka jing ban sel tho gi pi jing klam yang ki to em nawrin godang khajak la pile ki nang perchan yang ka party NPP pen siaw ye ki pat ba yang i wa gibi yo gi sel tho ba kani ka party yang yu ba pijan heni de dem kapo Delhi kamu wi wa ha klam itu yu pi de thar gi sio tho ba gi wa ka BJP usan shar hapo ka central government hadeli hi ye ujia ni de yang ka election MLA yang ki boro ki pat ba terchan gi cha BJP ka yu gi ka central government man ga BJP kim am bet ki hadu kate ile perchani ya di party hawa tang ga pam yo ere ka AAP ka N hi go tang ga majority yo ga BJP pile kam gi khon gi yang ma to mani kam te ka be ki pa da yo I na ga ne ga party NPP ti khon da tham da support hi no balam no mi kam hawi sel thoi Yo ba ji kan ni ka party NPP kada em lo sarkar kate bathan ki MDC bathan da support hi ki pai ba ni sulai lang ni ba kan ni ka party job lang yo penjob yo ni umat Kristen ni kamu kortang yang ke NPP yang ke urban rural constituency dan segui wan hi namta kan ni ke election nga marketing ada yo ba ji ki pai ba wi maya yo nga jan marketing dia job yo bagi wa kelen walai ka kani ka meeting yang umat Kristen worok gi ni gichong yang ka sumer bun ki pat ba kami ba ni kemen yar kha gi worok ni sai to khut cho dang bun cho dang bun ki em chayung da sio bhai kar pat lang worok kilok ki jor Ika ki man ki bo ki kong ki tuyu pora yu em lang bi ka de party ya perchan yo ma Kristen the sio tho ba di in ye di la ya ka de party
parti NPP UM ka sorkar sa lesnem boleh se menapa sika ka parlimen moyo sa susnem la tani ka parti EM le ko armut duki MLA yang ka NPP hapo ka assembly dan kamu perkat bhai namun ta ka ka parti ya wanra ka roy ka par kamu oi pintu ka jing duna ka jing sa den ka sumer to wacher khe nga kam ka MLA yang pi kerchan ba pi Dagorok gilang kam kerchan thinga wanra kinu ki kam wo em kam ha kan ga thanyang pi kat wo ye kat wala ichai bor yanga ta siao bha ki pai ba wa maya ham ye siao thu bakla ham thi win ha kan em sagar kat nu siel thabot i sa ni sie ham ye thi win yai na wa kan ga parti daw yo pi ke jingala ha kan ga thang sumer ta karpat juri pi wi pu wi wo em lang hini khut kilok ki charing pi ki perlok wa kalen kani ka than sumer isyong bhai karchan na kani ka party NPP yo ye job lang ha ka arbu sotari ngai te ko kwa me pi isyong bha perkhat jor saji sen ong pi ban pi sen sen al sen isyong bhai ye perkhat mentuhi itu unamu lai si la isyong bhai perkhat lang na kwa bi ka roi ka par ha kani ka than jandu kemen ni kwa surok kwa umbam kwa ka si waroi jandu kwa hi tasio bah pile tiwan emu kerchan le new dang berkat sio bah em lang bi daw yu bi ka kam ga jam yang bane ka party ite ko ong bi te kit bok kit reng bi boro kinang kerchan yang bane ka party ham ki win ya em lang boro chilinter ha ga ni ka party em ha sarkar ya kerchan hot ya kerchan bha ham perkhat de gi kam om yo i chem mo MDC yo i chem mo MLA i boro em lang bi phi ham argi ham ten gi te em lang bi ha nu nu por ye chem ha din election nam bha tang sio bha ya kerpat i phi suggestion em lang ba ga party yo i chat i kemen ha ar pusok kare tuite kan ko klan bi blau em lau bi perku kordo bi hawara goliang ke kam ke jam yang bi ka ki ke tham yang bi yo bi dinang ni chat kublai chi bon 6000 lo